kardom nili men ke Sanjay Timo nili ke Diphu regional council along president lo lapen Pini ini dak ini bangke kedeng pon bangke Pini ke world environment day masih mana dak ke bang iya ke bangke lalo mana ini tom tengkrang ke event officially do juma ko bahai tum tek do ans tame dak Charlie Asomar Marpen tum kan kami kan ponong lo lapen erong rong ni atheng pis kami ili tum ke pondo lapen sialam thebang ke ili tum churing tum ladak kita ke LP sekolah mem tum kan ans kami churo perfect lo alang ili tum apan man peng pen ladak sekolah hamrong ili tum apan Dewang penang welcome pemikat pot ili tum churo perfect lo KSYC ahin pen si Dak ini kardom pajak lo kardom, Ponsi ni dak kita juti het ni stress kami curu le, alang ni pernah jauh sini ni kan salam teknik gitu ni kan, apor kami nanti dia pot curu perfect lo, lapan apor kami ni nanti tu kan curu perfect lo, dak itu KSYC ya presiden, Mr. Sanjay Timo lapan alang ni dia sangho, doa na tu kan kami ni nak komen, akhirnya perfect lo. Alang itu kita belajar semua teman student kita juga LP school ke student dokti school hem sini ni jat itu sekarang ni alang itu kita belajar semua doa nak panas ni environment day kita long apa tak macam upia posi lepasan kita nama lebang solam apa tak alang itu semua kan anta kita ni kan posi juru parti lo bangso school along tamne thengkrang pandir seng ni phalang ni tumten nang ka bor e phi po tamne nang ni tum phan chalo par ki lo somsi pir thelong ka lir seng lir pilo dang te lir seng ken dolo le dang te ok phan phan tamne akin ni dolo sumar tin tamne ok phan tamne po thengkrang lo si dolo pulo dang te litu along hi ta era nga phan tamne an si alon do ko asinang litum lo puson ka ti padu ke ka po militum kita juti school teacher hoy atum pen tamne doan matum pen het mistress pen senglo militum staff doan pen tamne nang litum phan kacuro pi party lo bilang thele ko an sing kam ko lo